haba ku isozwa rya Reyode ndetse haba mu ntangiriro z'inkera y'abahizi. Reyode yashyizweho akadomo kwa gatanu, inkera y'abahizi yatangiye ku munsi w'ejo ku cyumweru, yewe izasozwa ku kindi cyumweru muri wikendi twatangiye uyu munsi. Ni byinshi tubihere kwa gatanu twumve icyegeranyo cya Eric Ndagijimana, komperasiyo rwose nziza cyane dukoreye, yavuye ku bibuga bitandukanye, haba yavuye kuri Reyode yinjira mu nkera y'abahizi. Twagiye zari impera nziza z'icyumweru ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rayon Sport ikina n'ikipe ya Young Africans kuri Rayon Day, n'ikipe ya PRFC itangira inkera y'abahizi ikina n'ikipe ya Power Dynamos yo mu gihugu cya Zambia. Reka duhere kuri Rayon Day tariki 15 z'ukwezi kwa munani 2025 ku isaha saa 12 ekipe ya Rayon Sport yakira ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Ni umukino witabiriwe n'abafana benshi n'uwasoje ibiro bya Rayon Sport Day byaranzwe na byinshi bitandukanye birimo kwerekana abakinnyi ba gikundiro izakoresha mu mwaka w'imikino mushya wa 2025-2026, ari naho Pavel Nzira yatunguranye akerekanwa nk'umunyezamu mu kipe ya Rayon Sport. Abakunzi ba Rayon Sport imigabo n'imigambi yari yose imbere yo gukina ikipe ya Young Africans. Iyi Young Africans yari ifite Djigui Diarra, Pacome Zouzoua, Max Nzengeri ndetse n'abandi bakinnyi bashya ikipe yo mu gihugu cya Tanzania yamaze kugura. Ngo Yanga ntabwo tuje gukina umukino wa gishuti, tuje kugaragaza abakinnyi twaguze nk'ikipe ikomeye. Yanga nishobora kudutsinda kuri stade Amahoro, ikintu gikomeye yakora ni ukunganya na Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo nta muntu ubyina nabi mu rugo iwe, nta mukire rero ubyina nabi mu rugo iwe. Aba bavandimwe baje kugira ngo badufashe kwizihiza ibirori byacu, ntabwo rero baje kugira ngo badukure muri mood y'ibirori byacu. Bivuze ngo rero haracuwambaye. Rayon Sport yari imbere y'abakunzi bayo, yatangiye neza umukino bidatenze ku munota wa mbere. Yabonye igitego cya mbere cyatsinzwe na Azizi Kanamire washatse guha umupira umunyezamu we ntiyawushikira, umupira uruhukira mu nshundura. Ikipe ya Young Africans yinjiye mu mukino itangira gusatira ishaka icyo kwishyura, ariko uburyo bwayo bw'ububyaza umusaruro ku minota 17 Rayon Sport yabonye amahirwe yo gutsinda igitego cya kabiri ku ishoti rikomeye ryatewe na Nshimiyimana Fabrice kubw'amahirwe make rica ku ruhande y'izamu ho gato. Young Africans nayo yahise isubiza ikipe ya Rayon Sport binyuze muri rutahizamu wayo Celestin Ekuwa wateye umupira uca ku ruhande. Nyuma y'aho bamwigara ba Rayon Sport bari bahagaze nabi, ku minota 29 ekipe ya Young Africans yabonye igitego cya mbere cyo kwishyura ku mupira watakajwe na Bill Bello, maze Pacome Zouzoua azamukana umupira awohereza Andy Boyer, ari nawe atera ishoti. Umunyezamu Idrissa Koyate yagira byinshi akora, umupira uruhukira mu nshundura. Ku minota 44 Young Africans yatsinze igitego cya kabiri, umupira wazamukanwa na Pacome Zouzoua asiga abakinnyi ba Rayon Sport atera ishoti rikomeye mu rubuga rw'amahina. Cyarangiye ekipe ya Young Africans itsinze Rayon Sport ibitego biri kuri kimwe. Mu gice cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yatangiranye impinduka. Cindy Paul Jesus na Tambwe Gloire binjira mu kibuga basimbura Rushema Chris na Fabrice Nshimiyimana. Nako byagenze kuri Young Africans. Andy Boyer, Dumbiane Ekuwa bavuye mu kibuga yinjiramo Kuma Shikora ndetse na Prince Dobe. Rayon Sport yagarukanye imbaraga muri iki gice cya kabiri itangira gushaka igitego cyo kwishyura, harimo umupira Abedi Bigirimana yacenze abakinnyi ba Young Africans mu kibuga mo hagati. Umupira awasera Mobo wari wenyine imbere y'izamu ariko ananirwa kuwufunga neza, umupira usubira mu bakinnyi b'ikipe ya Young Africans. Ku minota 84 Tambwe Gloire yateye umupira muremure mu izamu rya Young Africans ariko umupira ufatwa n'igiti cy'izamu. Ku munota wa kabiri w'inyongera mu minota 90 Young Africans yatsinze igitego cya gatatu, umupira wari uvuye kuri koroneri kuri myegero Bakari Mwamyeko Nondo awushyira ku mutwe uruhukira mu nshundura. Umunyezamu Idrissa Koyate yamenye ibyabaye. Zamure Bakari
wa gatanu inemewe gutsinda mu mikino imaze gukina yitegura umwaka w'imikino mushya. Ikipe ya Africans yahise itwara igikombe cyateguwe na Rayon Sport. Abafana ba Rayon Sport ngo ntabwo Young Africans iri ku rwego rwabo. ibintu tugiye kuri Yanga tubishinye kuri Singida twayikubita urwego rwari hejuru turabyemera. So next time nka Singida yo iri munsi ya Yanga ugatungira ngo gabizi. So tuzakina kabisa Paveri ebana kabisa urabona ko aze neza ebana nta kintu Gemu yagendaga ikipe yaturushije ariko twayatatse. Mbaye ndi mugira inama umutoza namubwira ngo nakomereza hari ikipe yatuhaye kuri Singida zabanzemo. Ni ku nshuro ya gatanu Rayon Sport guhera muri 2021 yatsinzwe na Kiyovu Sport, itsindwa na Vipers, itsindwa n'ikipe ya Kenya Police. Muri 2024 yari yatsinzwe n'ikipe ya Azam FC, ikaberuka gutsinda umukino kuri Rayon Day. Muri 2019 ubwo yatsindaga Gasogi United ibitego 3-1. Aho hari kuwa gatanu gusa ku cyumweru nabwo byari ibirori muri Stade Amahoro. APRFC saa 9 yakira ikipe ya Power Dynamos. Ari nabwo Ingerabahizi yatangiraga. Abafana b'ikipe ya APRFC nubwo batari benshi muri Stade Amahoro, ariko nawe akanyamuneza kari kose. Icyizere cyari cyane, ibitego 3 nabikubwiye, ibitego 3 nibitaboneka ntabwo niyo mama, ibitego 3 icyambere ni Mamadusi, icya kabiri niruboneka, icya gatatu akorodera babaye cyane. Cyizere nuko turi bakubitira mu gafuka. Rero ngurumva twatuje gufana ikipe yacu dukunda dukoza ku mutima, twomba rero gufana tukaba inyuma y'abakinnyi bacu tukabereka yuko natwe duhari. Iminota 5 ya mbere y'umukino, umukino wakinirwaga cyane mu kibuga mo hagati, ariko amakipe ku mpande zombi akanyuzamo gasatira biciye mu mpande. Mu mipira miremire yaterwaga na bamyugara w'amakipe ku mpande zombi. Ku munota wa 7 bamyugara ikipe ya APRFC bakoze amakosa, maze rutahizamu ikipe ya Power Dynamos Idi Ismael abona umupira mwiza, ariko kubyaza umusaruro ibibazo bikomeye. Umukino warakomeje maze ukomeza gutuza. Ku munota 26 Ronika Jean Bosco yabonye uburyo imbere y'izamu, ariko ishoti umupira unyura hejuru gatoya y'izamu. Igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri APRFC yaje irimo gukina neza, ndetse ku minota 49 Sheikh Jibril Watara afungura amazamu ku mupira wavuye kuri kufura yari itewe neza na Ronika Jean Bosco, maze umupira awutera mu izamu. arayizamura Ruboneko. Sheikh Jibril Watara yahise itsinda igitego cya kabiri cya APRFC cyari kivuye ku makosa yakozwe n'abakinnyi b'ikipe ya Power Dynamos. Batakaza umupira maze uyu munyaburkina Faso yihambura umuzinga w'ishoti atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya APRFC. Katuraba bakora bakoze Belaizo. Umukino ukomeje kwiharirwa n'ikipe ya APRFC mu gice cyayo cy'ubusatirizi, maze iminota 90 y'umukino ndetse n'inyongera z'iminota 6 byarangiye ikipe ya APRFC itsinze ikipe ya Power Dynamos ibitego 2-0. Nyuma y'umukino abakunzi ba APRFC ngo kunguku niko babonye ikipe yabo. Gukina na champion ntabwo ari kimwe no gukina n'abavuye mu nzoze mu mitego mu gishanga. Izuba ryaravuye ntibakibona imiteza bazunguza, Yanga izibakubita kubera kugwirirana inzara, baze tubatize ikamyo zizamura amazi. Reka da pyramide tuzayitsina wo gutonora umuneke no gutoneka bro yamaye nkaho abakinnyi twazanye barababonye se barakubita sana. Oya, icyizere turagifite 100%. Power Dynamos ni ikipe nziza, namwe murabizi uburyo ikina. Power Dynamos kuba tuyigezeho nuko twabanje gukina n'ikipe zoroshye tukagenda tuzamuka gake gake tugahura na Power Dynamos, ariko urabona ko twaheretse umukino mwiza. Sheikh Jibril Watara watsinze ibitego 2 muri uyu mukino. Bikisha nyuma y'ibyo bari kubona mu kibuga ngo nuko bakomeje kwitegura neza. Nta kidasanzwe umukino turimo kwitegura, abakinnyi bose biteguye neza kandi turakomeje gukora cyane no mu yandi
marushanwa dufite kuba natsinze ku nshuro ya kabiri ibitego bibiri muri stade amahoro nuko ari imbaraga nyinshi nkoresha binyongereye icyizere kuko buri rutahizamu iyo yatsinze bimwongera icyizere n'ingufu kandi birimo kunyereza ko iyo gukomeza kujya imbere. Imikino yo mu cyumweru cy'inkera y'abahizi izakomeza kuwa kabiri tariki 19 Kanama ubwo ikipe ya Azam FC muri Tanzania izaba ikina n'ikipe ya Police Football Club saa 10 muri Kigali Pele Stadium, naho ku isaha y'isaa moya ikipe ya Peres izakina n'ikipe ya AS Kigali.